Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si takip meseseran ria cara tasawuf persi baca-baca memena pasepole puanga Ridwan Channel 65 mamare padang kamana kinala pak baraka pakama sepole puanga Allah subhanahu wa ta'ala na padang kamana kisirun tu seseran ria cara tasawuf persi baca-baca memena pasepole puanga Ridwan Channel 65. Nah dek tuan lupa untuk sini seserok ya prasa krepi pengangar Ridwan Channel 5 dek tuan lupa seserok mau muarai ajak total lupa seserok sakrepi pengangar Ridwan Channel 5 mau muarai pengangar Ridwan Channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini seserok ya dek pernah prasa krepi pengangar Ridwan Channel 5 ajak total lupa seserok sakrepi pengangar Ridwan Channel 5 mau muarai pengangar Ridwan Channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Ya rupanya mak beres tamanya untuk donatur Pak diamat apa yang telah donatur sesureng ya senge donatur sesureng Pak beres seikhlasna nak make guna sesureng di toki mak beres nasabiaro Pak beres sesureng ya ke gunangi lo mak perluangi nasabak migatoi balik kasih untuk tomat wae ya nadik kapas sapak na atau kasih janda-janda ya atau nadik kapas sapak na tamanya janda-janda tuai atau janda-janda jompoe ya ria beres sesureng pemalita ketak beres ya tentu nari pengangar Ridwan Channel 5. Jadi untuk sini seserang kalau mak beri aja total lupa seserang kirimkan nomor rekeningnya seserang di nomor rekening 488101023901 Jadi Pak Koling nomor rekeningnya seserang di nomor rekening 488101233901 Jadi mau mari Pak beri tak seserang mal pidalik tanah laki pengalau subhanahu wa ta'ala na padang kamar ki mak beri pemeng ri puanganga Ridwan Channel 65. Jadi untuk sini seserku pasti mata jari tepat seserlor di pengalahu subhanahu wa ta'ala na pada kamar kena jajing telah baca-baca sesereng nah sebab polikum itu tepat tanang karena jajing telah baca-baca sesereng ya na baca-baca sesereng yang walake untuk seserku terutama na buat ya mawata sesereng mawata memana atau mawata masu anak-anak sesereng yang riasenge Pak butukna untuk mak getah kiloro biasa naste mak getah kiloro lakuan sesereng tata cara sesereng malah ni spread atau nak kulit gagas spread malah ki kiloro atau kiloro ikeri kang cedek sesereng purero malah ki telok manuk kampung apa pinungan langsung sesereng ya miro atau soda SS abang kata mati ne bate soda SS kulit gagas spread sesereng ya miro paselena nakung kader sesereng pura dar tapi pinungan tabaca ni sesereng mak kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamek butuk ko tama, nyamek tok butuk ko mesuk, nyamek tok palolos ko, nyamek tok pakedo ko, nyamek tok patepu ko, nyamek tok pajaji ko, nyamek tok napolei, na nyamek tok mesuri. Asukno misai saliwenna repamu engkai kwede oleh lalemu ya matu nolah nyameng ya to manolah mesuk nyameng, nyamek ko mesuk, namanya apa pin ada mesuk karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya dar sesereng mamari mak baraka sesereng ya make gune untuk nak mak getah kilorot nak kupura sesereng ro tapi nungan ni wewe insyaallah kuna maha sakit pengallah subhanahu wa taala mesuk tuma de cengan anak sesereng jadi aro kapok dua laki sesereng baca-baca mamari kamar kenal pak baraka oleh pengallah subhanahu wa taala sesereng ngarekung kada tapa salah dan petampeki nasabat to biasa tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan dan saya selaku admin minta maaf sebesar-besarnya ada pada ampeki sesereng kung kada tapa salah nasabat to biasa tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan mapamula capak gemet letu capak aja tak capak aja tak letu capak gemet tamar lo dampak meraja sesereng tentunya saya selaku admin undur diri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.